Warmiyukunapa hatong pung sa Pinas na sa kapangit. Tukay ko na sa tali gumakas pa ka. Alipat sa may kapangit si. Alisam sikaw ko na kanakupay chi. Ru na sakta ko na pa. Kausay. Kuchi antagumang. Kikimasiw ko na tayo na pa. Pachil karas karafael perizandang kapani. Kunami kay kotaka chikiti pikanakupan chi. Imbabura markapi mama zakta. Ecuador pi Runa zakta ko naman ta warni ko na pakatong pung sa kapang kay di pakta sa katinakupasyon. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa zakta ko na pakausay TV, la vida de las comunidades. Su servidor soy Rafael Pérez Angrango. Estamos en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura, del Ecuador, para todo el mundo. Esperamos que nos acompañe este gran día. Warmi Kunapa Hatungpung sa Fiesta del Sol de las Mujeres. Esperamos que nos acompañe. Pakta Shaku Katipasyo Kushiarispa. Kotaka chikitipi ang rabi siya kumanda. Warmi yukuna, pay kuna pa pong siya kaskamanta. Katong tusoy tapag tatsina ko pang. Achil day tikota, achil patsa mamata, inti tayo kata. Waira mamata, yak mamata, alpa mamata, yupay chaspa. Tukay moro kunata, pukuchispa, kausaita karapas kamanta. Es de la comunidad Hangrabi, por Día Grande de las Mujeres. Así han tomado a la plaza de la ciudad de Cotacachi. Sinapa chang rabi jakta kumanda. Warmi yukunaka sumag sa tusus payalin ako pang
Kikinta Kilawang, Gaita, Choro, Ronding, Arikuita Kunapas, Bukan stay ito mama kunapa takita ya cak sa guna mi kapang aman yukan siruna kunapa kau say cingari pacung basta mangaring sinjiaris pa watang-watang kati pacung kay hatumpong sa intiray ni niskamanda. Mujeres de Andraví que han tomado el poder de tocar churro, flauta y rondín. Antes era prohibido, ahora sí han buscado la liberación.
Sunabacha Angavilla Kamanda Varmiukuna Kotakachi Kuskata Mishana Kuita Paktachiparka Kikin Tushoiwang Kikin Takiwang Kikin Rivaiwang Hari Kai kau say kunataka Katichina Kapanchi Maimanda Watang Watang Katichina Pacha Kapanchi Amani Kanchi Runa Kunapakau say Chingari Pachung Runa Kaskata Riku Chipangapa Sungkumanta yung pacha panchi Nyukan chiwang paktaku Jakapas kamanta Kay mikaparka Runa jakta kunapakau say Rekochi Anta Kikimasiw kunata Kay wasapi Rimak Hachil karas Karabal Perez Antrambo Ya Hachil pami Aligoma yalbengichi Aligoma Kapag nakusyo Sukta punjao kunati Amigos, amigas, agradecemos por haber estado con nosotros. Esto fue Runa Exactacuna Pacauce TV, la vida de las comunidades. Me despido deseándoles que pasen muy bien. Su servidor, Achil Carasca, Rafael Pérez Andango. Hasta pronto.